cái dâu bazar nó tadi dok ini cái dâu hebat cái dâu ini yang fit sejar nih fit lah dihitung itu akan dihitung ya dia baru Halo कितना है जी ये लाल वाला हाँ कैसा मार्केट कैसा बाजार नाजिंग बाजार ठीक है ना ओके ठीक है और कैसा अच्छा है ना अच्छा है ना हाँ कितना बजे क्लोज 5 बजे ठीक है माँ क्या हाँ कितना करत 40 इंग्लिश कितना 440 हाँ tang kan sat kan dia dah mah kat tu ya kita karena 10 kilo karena ada gizi कितना untuk Kren da Ktien Khasi 180 का 200 का मिला के देगा 200 का मिला के देगा 10 किलो करना 10 आधा केजी बैठा ना आधा केजी 180 euro 10 किलो करना 3 किलो 10 किलो आधा केजी 180 oh 180 dah 10 kilo no bisa apa bisa terus kayak Hadi kateगा हाँ पीस ni beriu kena kan kan tekan bet beriu. My friend, love you my friend. I love you bor. Bila cai? Semadan. Oh, peta ke Bangladan semua. Sah. Sini. Hai. Here you can see they are frightening the birds or the fowls away from their paddy fields. The fowl that has come to feed on the rice grains, they are chasing them away by clapping their hands.
Ha? Ya normal pante khat susako besokenga. The young men and women here, they are playfully having Nasıl kan diyor? Sen çık kaza. Dia kau sendiri lagi betul ya mah. ya memang jangki gadoinga. The Garos also believe in spirits and life after death. Here you can see the soul or the spirit of a deceased climbing up the ladder, which in Garo we call Memang Jangke Baldoa Badoa.